Kiribati,
Rikira ke patani kanu ayakana kainano inano temel ay kapani Rikira ke patani kanu ayakana kainano inano temel ay kapani Yabio Taco, what? Give it up to the guitar group from Pacifika, and of course, ladies and gentlemen. Setiap kali datang di Kiribati Village, kita ada program ayo naroon na yataki. Ipon manila ki punto kaki mayroon the Pasifika Migrant Services. The Pasifika Migrant Services ngayon kani ari panin po siya tanan tiyan tanan ro di kira kemen kaway ka kokoro yon nusinan.
yang ani kau ngaki ya bikin te kati meto ani kata in Kiribati te mai kai ga manori yang kai in the stage kita kamasan nori yang kan te main kemon ngam ka kong kai ya te ben wakin kong kai tenan kami tak tenan mai na kai na kai ga ko ane kan pun te anuan te project era na kita te cross cultural youth development program mana na kita program mana ni te Tinto Foundation the Pasifika Migrant Service sehingga yang kan ya kai darum te project kan te Kiribati community. Bagi kare na ko ay nanong di pa na kay kakang makuya.
Ayong ano panan the Pasifika Migrant Service Trust. At the trustee pugin buka ya kain tibeke. Kakuha pa. Ite pong ayo kaya kuha na no erota kita utan at tuwa na ben tibeke. Kakaya kintiyang kaya harikan na rin harikan pan. Kakuha pa. Ite iyo sikukuray. Natuwa na ben tibeke. Nikota kaya matapewa ikayon kawaya. Nore kinte dari kan na iyo. Aki arakona skonan di buokia. Tari na mane na ikay. Mas pakuwa pa ye dia tu ay mau. Naratataro. Kay skukuray. Ang kana sugiri kak. Aso buokia tari na mentiono ay wanwat. Nikota ki maape ke yon kawin na te dari kan na iyo. Ako uwagi pa yon kawin na pa New Zealand. Kini na Kiribati. As pakawapan na mo ni Mek, nami tataro. Ako na po ka, tari na umanda na. Diyan na, tipikipik. Pacific Migrant Service Trust. Kung tibotakin kaungawa, ako yung botakin tipikipik. Yan, New Zealand, bukiyan naka-aroon ka Mek. Kaya rin dito iyo, skukuray, nakasya pa, putukan, teron di kinak. Naroon narakatay ni Kiribati. Putukaki. Men te bota ke kampana te Chinto Foundation are sa nga anay bobo bugin karikiran te kate do ya araron di girak ayare yata bekar panan te kampana te Pacific Migrant Service Trust nakoya tarira amanera may petara ibuke ko bugin ayatay korokoraya pa anakaw tameten Kiribati ibukon apen tibeke de tebong anang kakaoki at the Pacific Festival ang kami ika ngamakaragi yami stall ibukin te putukan ana village Kiribati bukin the festival 2015 ngayari po na anatekan kakaitaw tekampana at the Pacific Migrant Service Trust bugin na putukan na miroron di girak. Pakuha paro ko ron tayo. Saki bugin te pokares karga man the Chinto Foundation. Na ibugin arakay ni men ate metarayo. Kiribati. Ay sino ko ibugin na. Saki ro ko ibugin temen na. Na sino ko ibugin apara Kiribati. Kiribati. Ake pay na orang ana. May kami na ukakabe na ko na ko ibi. Anang ko te Kiribati. Ke kini te Kiribati ngaya bang kane potakin Kiribati ay po yan New Zealand kukure te Pasifika Migrant Service Trust nei tagi meteran funding ni buoka ami grupo ke ami potak bukin karikiran arakete ayare punta kakaitaw at karaba-raba nakoy mini kaben pa ni Kiribati orangan Kiribati poni Rome. As kakuha kapera Kiribati sa tangina ginora ake ikay na ngayon na sikunante ipukin na para sa kakuha pa itataki na pa Kiribati ina buhay yantari inano nilaw at hindi kimangkay may kausa na ko imi Kiribati siya kibuwa mew Kiribati ipuki inoya na ake arakon tepong ngayo pa anga korokoraya ayatay pa anakota meten Kiribati nakontiyan na pa ay panin ngayari may na itoki pon altakan ni pang Kiribati nakakapaya na meme na yami are temauri deray at tatapino yami ni kapen akam na pa rin deray the Pacific Festival 2015 am nakapaya
Bye.
I'm proud to be Kiribati on the Pacifika. No matter what, I'm still love my Kiribati. I'm proud to be Kiribati on the Pacifika. No matter what, I'm still love my Kiribati. I'm proud to be Kiribati on the Pacifika. No matter what, I'm still love my Kiribati. Hey, listen, hey, hey. I'm proud to be Kiribati. I'm proud to be Kiribati. No matter what, I will stand for you. Ito pong ngayon, ito pong ngayon kapana. Na ako'y may kaya Kiribati. Yon New Zealand. Anatay ito Pasifika. At yung aking kay. Nagumakuron ako. Ay kakakakuro yon New Zealand. Ikaw, at itay ay. Yapon na nga ngay panahon, ikaw na ako'y may. Aw para po na aw. Pagkaitaw na ko'y mi. Nanunroy-roy ito pong ngayon. At kamata niya kitna. Ako kamata nindo ko yay, mananumi. Eto bro, hindi ko tatami eh, Kiribati. Kamnangin na ito. O kamnangin na pa. Ikaw si mi kain. Kiribati, sa kikamagot ang Kiribati, titay eh. Inamin hanap daw. Aparay itang inakiro umintay na ko. Si Mauri, si Roy, ako titabo mo. Kung nagalin ka kapayagi kain ni Kiribati, yun, sila. Nakuntay eh, nabungay kay Mayra. Sinatangiraga na pa, narakadi. Aruna. Inapupuon na no. Sinanano na ito. Sinanano ay situan na. Ibugin na karay Kiribati. Ay mga radiki. Anak at siya pa mo, ay tangirat siya Kiribati. Sinanano rin ano. Sinimaman na eh. Na yaron na rawi, ari Jesus Cristo.
Ngayon na ayo, di Kiribati. Yawan New Zealand tayo. Away kay, ang apanaw. Karapara po, ni kahit taon na ko'y mika ni Kiribati. Ang nagaling di kiraw ni kapan. Inamin na raw. Yesu Cristo, yami. Kamda pa. Ang nakapay. No matter what, I'm still on my guinea pig. I'm proud to be Kiribati. On the Burkina Faso. No matter what, I'm still on my guinea pig. Hey, listen, hey, hey. I'm proud to be Kiribati. I'm proud to be Kiribati. No matter what, I will stand for you. I love it, I need it. My Kiribati island. No matter what, I will stand for you. Oh, oh. Go on. I'm proud to be